UMLA juga mairang konstituensi ba Ahmed Ba Lengdo mentakasngi ulah hiar syakasndong lajdom kabahap hapoput usam juga Eastern West Khasi Hills District kumshi benta bernaj ai kublai berban ai kajing kitbok ya kasamlari dahun walang kabala pas baha ka examen SSLC juga usnam hajar pusau ya kabala pelat da ka embus menhaka pusau tarik ujemang hajar pusau kasamlari dahun walang kadai ka kuliah ka skul lajdom Presbyterian Secondary School bad ka basyong basa halajdom maulid kini kesamla kalapas baha ka examen SSLC hakaba kala yo ban bat ya kerdan ka bakatsan haka top 20 bat kala yo khur hadu san spa sapu khandai marks apa oh nakra tak kalau benar masih soal apa ut mana apa itu lah ya aku baru buat ya mah file sokman ada work yang masih pas hari Bapak buram enjoy May exam school kai ya kadang katang tentang apa ini Uba Ahmed Ba habakran caka DBMN TV ulapan pau ya kajing sengok kemen bat ula ai kublai kerpang halor kajing trishitom bat kajing minot bat kajing yai sya jangka samari dahun bakala yo ban wanra nam bat buram ya kasnong bat ya ka distrik hi baro kawe shu Uba Ahmed Ba ula benrap da kabaong kasamla ridahun kalong ka nuksa ya kiwei pat kisamla ba umdon kiding penkiang lani ki maukhang lada don kamon kapajuat naladi jangan ke ba nada pada sokmen ke crowd nada jangan haba ngai result wala mi minen kasni nakabantagi na balaya ya gado exam jongka SSLC jong komenta bala bang pe itu ka list jong ki top 20 nada so kumen hado kata-kata but so kandid bang yu iya ka list jong kalai dom secondary school ba i ridahun walang jawan haka position ke ba 15 katsan ikralong ke ba ilawan la ya burom na ka bantai lagi ya tinging kasam na taya ka school ikinohikai ya ka constituency Rockaway ba ya ka district Indo but ya ka dong ka time lan dom area Rockaway kaba ngada sukuman hando kata-kata na malba i kading ka dong ka time kalong ka don kam i ki buku kini ki so jong ka jing puli kan ki kena tiba yele ki exam ko pe baki poi sa katong ka ba krida hakaju ko por nakalen jongang soban ong baka nuksa jong i lidahun ibala pendep bat bela pas dengan ke kelas 10 exam teksnya kalau kan nuksa ke bakam kerpak do tata baling oi kani iri dahun dalade naga bantaya lade bat dakajing terisitom dakajing minot dakajing sya pat dakaj minsim jong kajing kun ila poisya kani ketang imsimila sim tuition imsimila dan mano-mano berap naga bantaya i dari mengai keren bat i pa ia tu yang ama dan mano-mano lane hanu be i ban pani kajirap na kabanta tuition kadai bet tang na kabanta na kalian jong kinoi kai pa school akaba ita test jom nalte akaba kim maksud wega kalau ki distinction mark sudah hamparok subjek dia kini ke penpam ba mdon ding pingkiang mdon ki mau khang lada don kamon naladi keba bat keba juat banyetur bat kiwe ki parak na kiwe kunya kali bisa
Kini ru hakajuk kopor. Kawan ra ya kanuksa. Bala tapi day nak anu kadong katang ke kedong tam jong kaste. Undon kanu kapan kang pi la be ban poi katong. Ada don kejing. Bun berbor ki kena na kini kidong ki tang ki jong ni ki omba. Ngim biang kino ikai undon no pun krekot undon ba IT sen. Undon ba guideline ni undon ba yarap le ni ndai em. Kanuksa ka di da pun mentang si. Kalau pau syai ba ki barok ki wan hadir ndai ke bah kmat kalau ke commitment but ke determination apa ikna ibe kan du snap nak kan dong kata ila tristom dal gi ko man ya kan ke purong ko ka dengan ni kalong kan uksa nak mentak kiwe ki kena nang ni sakmat ni yo iba hakini ki por gi ka class 12 result ke bar ni sudah mana kan sistem ko dan Kevin Lauren yang pendat ya ka lawan ka to top 20 hi ya kan but menta haka kelas tet ni iba ikna jong ni kadong katai kidi bandon ya kaju ko ben sim jong jong ku to hande kidi bandon gi be shar haka ju ko po bat ka jing tristo kidi berbor ke bandra ki so jong ka jing kemen so ko pa na ka banta kata ka jing pekra jong pi ya ka jing puli ni so kemen bayi kwa ni tengi ya ka jing puli wa ka jing dulu nak banta ka kelas 11 at susu sekemat pai don ke jing angot nak banta ban nang kiu si jong susu nak banta ki jing already but ini nama ko yin ke ba dok ko do ba ni tau ke lagi di ban ai ki ke sana banta ji aku already but amal dawan hadu ka top 20 ke bomot ke dan kamhi ban ai ke commission de haka ju ko por ai ku blai ki na jong ne ka dong ka time baro oi jong ka district ku ju oi ju konstitusi ki blai pass bha di class 10 class 12 exam ba kum ju ki khna baro jong ka state ke jong ki bala pass ha ka ni ga exam jong ka class 10 ba class 12 de ke jing kit bok ru yang na ka banta jong ki bat ha ka ju ko po ya airu ka jing prinsip bat ka jing ai men siap na ka banta ki tu ki kena ki bam la ban poi ka thong ha ka jing le ka chuk ki la da kim la ban poi ka thong ha ka snem kam don ka ta ka jing khang du na ka ban ta chuk ki ko snem ko ban wan ka don ka jing pen kre ka don kam ta chuk ki na ka ban ta ki khut ma ha ka juk ba ka por ka bam ta ka don kam ki ya ka ba ki protect ki jing na ka ban ta ka future da ka ban ta ka lawi jong ki ba jong ka state jong ko